Ovako ide oglas. Odštopavanje svih vrsta kućnih i vanjskih odvoda, WC-a, sudopera, kanalizacije. Otklanjamo sve kvarove i za vas dolazimo odmah te vam pomažemo. Molim. Dobar dan. Dobar dan. Vidimo da odštopavate sve vrste odvoda i WC-a. Znate šta mi se dogodilo? Ne znam, recite. Ovako, imam inače problema sa stolicom i zadnjih 10-15 dana, Bože što smrdi, zadnjih 10-15 dana nisam bio na zahodu. I danas ujutro napokon sam se odčepio i krenulo je kipanje. I evo, od 9:30 ujutro do prije 10 minuta sam bio na zahodu, čak su mi noge toliko trnule kad sam se digao da sam pao od toga. I pazite, to je krcato tih, da oprostite na izrazu, svi ovi koji sad slušaju, govana. Krcato, pazite, 12 dana ja nisam bio na zahodu. To je, nutra ima školjki, mesa, zobenih pahuljica. Evo vidim jednu malu mrkvu. Ma mislim, ne znam šta ima. Evo, slučajno valjda sam pojeo kako imam malo dijete i neki mali autić. Ma mislim, to je zaštropano do vrha i to neće da prođe. Pazite, toga ima možda 20-30 kila. Kako da ja to riješim? A kad povučem vodu, voda lagano nađe put i otiđe i ovo ostane. Evo, vidim i šta je ovo? Loptica od maloga nekako. I to sad ne znam šta da napravim. Pa čekaj, otkud to sve? Niste vi to sve pojeli ili šta je to? Ma 12 dana nisam bio na zahodu. Ali dobro, ako niste bili na zahodu, pa niste jeli te kamiončiće i te loptice od djeci? Ma mali mi, znate šta mi se dogodi? Žena radi papriku, sarmu. I skupa rade i mali ugura autić unutra, a ja kako jedem onako s velikom žlicom. Imam veliku kašiku. Ljudi, pa šta ako žena kad radi sarmu može gurnuti cipelu u sarmu i vi pojedete i to? Ma ne bi, cipelu bi vidio. Mali autić, sitni, možda ima, 10 centimetara. I sad toga se nakupilo. Evo sad kad malo ovdje kopkam više, vidim ovdje i šta je ovo ovdje? Gačice neke. To je valjda isto mali... Čujte, snaćete vi se u svemu tome. A kako da ja riješim tu hrpu tih nakupina, tog... Kako da hoćete mi doći... Zavratite ruke do lakata i počnite sa tim. Šta da vadim? Pa šta ćete drugo je? Pa možete mi... Kako ste znali to tu iskipa, tako znate izvat, evo. Zavratite ruke do lakata i počnite sa tim, bit će riješeno. Mislite da trpam u neku padelu? Ma možete ako hoćete, gdje god hoćete. Pa kako ću, strah me da ne upadnem u to ko u živo blato, da ne nestanem. Pa nećete, svežite se gore ako imate u kupovoni, svežite se za bojler. Pa onda kad budete ulaziti da vas bojler pričuva. Mislite? Ba za nešto se svežite gore za antenu, za krov i tako da vas to pričuva, da vas pridrži. Hvala vam na ideji. Evo, riješćete vi to, nemojte se. A recite mi, šta ako... Čujte, samo vi zavratite rukave ovako, zasučite gore dokle god idu i krenite sa poslom. Strah me da ne povučem antenu i televiziju i sve sa sobom unutra. Svežite se onda i kod susjeda gore za njegovu i tako nećete odvući cijelu zgradu unutra. Dobro, hvala vam, spasili ste me. Da nije bilo vas, ko zna gdje bi ja završio. Tako je, nema problema. Hvala kume, čujemo se. Bog. Ajde.